Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu mara sam news kadai rin sa Zeme ko na pumwangai dale. Union Health Minister India kadega mi pumsak iba zai rohugulam ge pasui de bepe stream mansuk madavia na zrai kreke ze krosrong tak mage India kadega COVID-19 rohu COVID-19 nai COVID-19 rohu tingkum ket kapchang ne begu ning to bete ze lisi kam phet pege set ke be zai kosi ga be postal sum of India pepet kai de lei Ipo postal stamp lesi compare pegen set kaize kosi ge mize Indiana National Vaccination Drive India kadege rehu couple tetsambe tingkum ket changbagu pepet kagu deleze Union Health Minister Mansukh Madavia na salai Bihar State Nalanda District chebamge minahang kriket zoi mak penzai zo siaba sakailu je chaidi leize news sources na salai District Magistrate Sansak Saphen karna All India Radio marasam pogaibage sagaize minahang chumna kor ki treatment talalei chimerugo minahang na panai mingo ta di deleize salai Tamil Nadu State ke COVID-19 cases drakom tu chu zabam de lesi ki cricket nai cricket non takbam ra cricket zem cricket hang sangbe pepet kai de lei zaina revision test pre-board exam lesi ki nai cricket nagu cricket ze cricket ke tha churbe na ka postpone pachang kai ke singarai de lei Tamil Nadu government na hai ta ke pichi kai de lei India kadege lo to bege president pe puilata mangaskar danai kreke ze kroke damage COVID-19 rarit na positive test petche intensive care unit bin sang na doctors na nurses ne piten babam bridge candy hospital ke bambe na maika ka pahang se sangdi da lad le je ka chule Lata Mangaskar tingkum breaks quiz ka na halo to bege president pe pui COVID-19 rarit na roze bambe prege pneumonia migara to bra zai mimpo to bra kan rasi rai le je ka chule World number 1 kadai perege tennis thabe checking ga perege git puima pakna lakhalit pege thachi lang bepe bezina Novak Djokovic namaikum Australian Open gen thalakale plam ana Australian Immigration Minister Alex Hockey na pagu beirui belesi visa haram gede de dodira phoga belesi je kakto de delay Chipo changa Novak Djokovic ne federal court turambe kiga pugu visa lusi haram gondo mbete dobuye phoga belesi kakto di belu ne makche turambe kiga pugu case pungai de lekane chief justice turambe kiga samrampe James Elishop ne luket ne pugu case dismissed lose Novak Djokovic tu kacharang kang jurhang rangai de lei Badminton regular pen tha Indian Open Tournament New Delhi gen thabge visited pe mina hangna men's double mi pe mi hangna tha lit pege Swasti Swaraj Ranki Rendi nai Chirag Shetty na Indian Open title te chilang be pe gu haziluni delay Sige Youth Affairs and Sport Minister Anurag Thakur ne regular pen tha Indian Open Tournament men's double mi pe mi hangna tha lit pege ngamangai pe Swasti Swaraj Ranki Rendi nai Chirag Shetty du pusui be samsagai delay Union Health Ministry gumara sampoga besai suize zinai kreke zikru strong takmage India kadege COVID-19 rarit na draws positive test pen memna lakna changrex market haina jak nomedu positive test petele is sale sige South Africa kadege na COVID-19 rarit pejet ka chambe zai lasin tobe Omicron cases sa India kadege plana toze changsna haisna dai ku chomela dele Union Health Ministry ne sale Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gumara sampoga besai suize India kadege COVID-19 rohu COVID-19 nai COVID-19 kapani mriak plana tuz kruha keringos no medu kapane leize Union Health Ministry ne salei The National Vaccination Drive gumara sampoga besai suize hamna metin kum growing yogana tinkum krote setra sangbe COVID-19 rohu COVID-19 kapani mriak plana tuz kru kuchum langkam medu kapane leize Union Health Ministry ne salei Ai gina namai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani malai ndu to dele